بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mauli mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, aruman ini yari na isab tiak dil katuk tanyo si mahasut si mahatinggi impagpangadji kawiaksahan sing kitanyo pangadjian bunga sin pag-iman. Mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, iatud na mo na isab maun pahadarat sing kamu. Hari indiin na inabutan, pasampay na mo maun pahadarat sing kamu, in kalam si mahasut si mahatinggi, Iban sin hadis sin junjungan taniyo alaihi salatu wassalam. Mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, pangadjian taniyo haruman ini miabot na kita niyo papangadjian bunga sin pag-iman. Amo na mga tao malasa sila ang mga anak ilo. In sumunod niya, malasa sila ang mga miskin. Amuyad to imbunga sin pag-iman. E nga sa wagbian mga tuwan, haruman ini, puwas sing kapasampay na mo kanyo, sin sasalam-salaman, na diin na in karaus-gausan taniyo pangadjian ipasampay na mo kaniyo in pangadjian bunga sim pag-iman teng ha mga bunga sim pag-iman hinang sim mga tauyan malasa sila ha anak yatim iwan malasa sila ha miskin-miskin. Mga tuan, in tiap-tiap masa, in tiap-tiap kanabihan, iban si mga karasulan, doon sadyain doa tumpukan ini. Tumpukan sindayahan, iban tumpukan si mga miskin. Wayroon nanunggalan, dayahan katan, wayroon daysab nanunggalan, miskin katan. Buat malaingkan mga tuan, nagaaka din dua ini, hatiap-tiap pamarintah, hatiap-tiap kanabihan iwan karasulan, yaunin dua yaun nagaakad, miskin iwan sindayahan. Hati niya mga tuan, pakadalan ding hatuhan, pargantaan ding Allah subhanahu wa ta'ala in dua ini, aun miskin, aun dayahan. Dahil nga sa wabiyad to mga tuan, in kamiskin iwan simpagdaya,
ini antay maunnato babahagian kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Tandasun sinallahu ta'ala indua ini. Indayahan tandasun sin Tuhan. Miskin tandasun da sinallahu ta'ala. Malaingkan intatandasan kanila sinallahu ta'ala. Buku ni kakangi kanila sarawa. Upamakun bagut hipagpahugot simbagut. Upamakun kusog hipagpakusog. Upamakun taud hipagpataud mga tuan. Dahil nga sababyan mga tuan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam baitaan kita niyo simpalman sin Tuhan. Dahil nga mga palman simahasut simahatinggi. Lilay katu taniyo. Singkakasitaniyo junjungan alaih salatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu min taybatin ma rajaknakum. Mga kamu manusia, pangaun-kaun kamu. Bangaun na pagkaun, aun na pag-inom. Indua ini nag-aagad siya karua. Pangaun-kaun kamu, iban panginom-inom kamu. Sarawa, biyay ta sintuanin dagbus. Sin manjari kaunun, ibang manjari inumun. Taybat, amo sa jembarayaw. Amad to mga tuan. Ayat sumunod, palman si mahasut si mahatinggi. Kulu minat taybat. Pangaun-kaun kamu. Dahil nga mga marayaw. Pini sinallahu ta'ala ini papakaun ka to tanim. Hipapakaun harayahan pini sin Tuhan. Hipapakaun miskin pini da si mahasut si mahatinggi. Uno yan. Pagkaun sing kanabihan iban sing karasulan. Ini papakaun sin Tuhan. Hamiskin beriman iban harayahan beriman. Pag-ubos mga tuan. Wala tusrifu palman sinallahu ta'ala. Pangaun-kaun kamu. Panginom-inom kamu. Sayaw dya kamu manglugpas simpagkaun ibang pag-inom. May taiyad to mga tuan. Sa babaon tagsuko. Aun tagsuko. Kulu wasrabu wala tusrifu. Pangaun-kaun kamu, panginom-inom kamu, sarawa, ayaw sadya kamu manglugpas. Maita, aun tagsuko. Hisyun tagsuko. Ano na miskin-miskin. Pila adlaw, pituhan sa janibadat tanyo, tiyay kuran tanyo. Ibadat pagpuasa. Palmanis sintaw nagpupuasa. Yaw na miskin-miskin. Yaw na miskin mga tuan. Dahil nga sa mabyan, piyaitaan sinallahu ta'ala inumatin ni, amin kamu nagpupuasa, jakatin yung puasa niyo. Maita, umin jakat yan, amulaw na yung jakat fitra. Jakatul fitr. Tu'matan lil masakin. Tuhratan lil sa'im. Wa tu'matan lil masakin. Tayan tuan. Kewajiban. Nagpupuasa ibanway. Hisang puti banway. Hitaraak kaliwanway. Bangaun tibulong nila. Bukun nila hipangutang. Bihitaan sila sin hadis. Sinjunjungan tani alayhi salatu wassalam. Kaya wajiban kamu magum.
magfitrah. Harapkan siyo, harapkan miskin. Demikian paman pasin Allah Ta'ala tungod pa magdajakat. Masaripud jaka, dirihilan sin jakat. Biyaita sin Allah Ta'ala, 8 taon niya. Dahil mga 8, paman sin Allah Ta'ala. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Injakat yan, kawaun deng harayahan, hikadto pa mga sinipuano. Dahil nga sinipuano, amin dirihilan yadto, in umbul hambu kiwan sinumbul doa, lil fuqara'i wal masakin. Turayan tuan. Di maigin pukara ibang masakin sa magpakadalan din nga Tuhan. Naunuhan sila Tuhan ganapan. Dahil nga sabab yan, kahitaan kita nyo sin Allah Ta'ala hayat, kulu minat taybat, wa'amalu saliha. Pangaun-kaun kamu sim marayaw, panginom-inom kamu sim marayaw, bukun marayaw kabayaan niyo, sa marayaw kabayaan sin Tuhan. Wala tusrifu, ay nulupasa, ay kamu manglupas pagkaw ibang paginom sa babaong tagsuko. Na pag-ubos niyo kumaon, pag-ubos niyo minum, umalok. Wa'amalu saliha. Alupan niyo, indakan kanyo sin Allah Ta'ala. Aun nakasulin upamakun sa sakatan. Kimusog na. Ingkusog yan, harap magtag-ipon. Pamahasot si mahati. Wa'amalu saliha. Hinangan niyo, alupan niyo, ammalin niyo, ammalan sinatay taniyo, ammalan sin dila taniyo, ammalan sin pituang gauta taniyo, impagtagipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukunin ammalan pagkaun sadya. Bukunin amalan pag-inom sadya. Pagkayad to na yung pagkaon, iban sin pag-inom, kimusog na o nakasulin niya. Ya sa sakatan, para ka napakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay mo para ka napakabayaan mo, parman sin Tuhan, wa'amalu saliha. Pag-amal ka o sin kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayo mangud na mo, how po din waktu tanuriya dunya. Liming katinjambangan hadunya, nagpalingkat tao. Maling katinjambangan hadlaw ka na ka na. Way lamod sin tao. Way kawasa sin tao. Kan sin tagkawasa. Mahasud si mahatinggi. Tunggal da in Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na bangkitan niyo kialingkatan. Sabab tawin nagpalingkat, tawin nagdesign. Liyaway sin Allah Subhanahu wa Ta'ala rin nga manusia din nga ipon niya. Inyad tuway, diri. Suway na to, uuhunin natay na to, impikilan na to, amo to ito'y marayaw. Kaya nga sabab yan mga tuwan, yung mga tao mabaya si masanyang dia dunya, sanyang kabayaan sin Tuhan. Bukun sanyang siningat niya, simpikilan niya, singkiaibukan niya, singkita niya tao. Sa kasanyangan, kabiyayta sin Tuhan, nangasubo yung mga ngasubuha Rasulullah. Sabab mabaya sila si masanyang dia dunya. Hikisra pangatud nila masanyang.
Kaisar, pangatud nila masanyang. Najasim, pangatud nila masanyang. Hajaman sing junjungan taniw alayhi salatu wassalam. In Persian masanyang. Nakura nila. Sa sanyang nga pangatud sinta upataw. Inna nga subo ini. Impangasubuhan niya Rasulullah. Maksud simpangasubo niya. Sanyang kasanyangan kabayaan sin Tuhan. Bukun kasanyangan ngayanan sin tao. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah ibn Amr ibn al-As. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقال يا رسول الله أي الإسلام خير سد سن رسول صلى الله عليه وسلم بيت سن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه همو قصوب usog lalihan, usog pilihan, usog marayaw. Hindi ka to, di nakakunan niya to. Suway usog hansam. Amin lang natakon ka usog lalihan, di. Suway lang ni pagtag mo ka ko hansam. Nga suwin usogin ni. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pangasuna ya Rasulullah. Hisiu intau. Mabawag buka pagkakam. Iwan uno iniamalan niya. Bangkaw mabawag buka pagkakam, maaw ni amalan mo. Amo at timpiang asubo, sinusog lalihan. Sinusog marayaw. Bukon siya hansam. Sabing tawa masanato ini magkulal hansam. Bangin pamayuan niya, bukon hansam, isang dakumantaw pa, hansam dalaw niya. Bangwailong na, tumisan dakuman sa amin, malingkatlaw nin sa amin, sintaw yaw. Tayan Tuhan. Na yung pangasubon niya, ayul islami khair. Tao iwan hinang, yung pangasubon niya. Hisin tao mabawgbog aakamba. Iwan unoy ni amalan sin tao mabawgbog aakamba yan. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Firman Allah Ta'ala, firman si mahasut si mahatinggi, sa bunal tuod. In Allah Ta'ala, siyan siyari miyat, di mamayta sa bunal tuod, bang siyan na mayta, wajib suway sa bunalun. Sabang tao, kita na yung tao yan. Uno yan. Allah Ta'ala, magtuy-tuy, tumatik. Bang siyanin na mayta, kaya wajiban na kita na mayta. Magkama. Sa bunal ito yung matan bariman. Amin way paghawal-hawal. Malanuin atay niya tudyo patuhan. Piyagkakahakaran ng katan biyayta si mahasut si mahatinggi. Lam yartabu, lam yataraddadu, wa lam yatasyakkak. Way siya nagduwarwa,
Wai siya daghawal-hawal, bang biyayta si mahasut si mahatinggi, umbulabu. Amunin na, wai agarun niya, siyo-siyo. Inagarun niya, Allah subhanahu wa ta'ala. Amuanin tau maraya. Naunuin hinang, sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahing hamang ay amalan si mga tao yan. Tut'imut ta'am. Magpajamu, magpasaw, sinrijiki dihil kaniya sila Allah. Bukun niya isa-isahon. Bukun da siya mag-isa-isa. Kulu wajtami'u wala tatafarraqu. Apabila ang rezeki, nikmat pagkaw, nikmat pag-inom, ay ikaw mag-isa-isa. Panawag kaw. Mga anak kapo Adam laong ngeri ang rezeki kato. Tuwig masarap. Sabaw masarap. Giyataan masarap. Adobo masarap. May tayad to. Pa innal barakata fil jamaa. Kana imma barakat o hapagkaon, amo na yung pagkaon nagsasawsaw. Dami kaya ni matawad pahala, amo rin mabarakat pag-ibadat magjamaa. Dahil nga sabab diyan, ang biyayta sinjunjungan tanu alaih salatu wassalam, pasilungun siya sinallahu ta'ala rahmat hadlaw kana-kana, way nakasilungan. Sabab wayrong kahoy, wayrong bay. Similong na parahmat sinallahu ta'ala, yung kagunahan, similong parahmat sin Tuhan, yung katanyon mabaya, similong, sarawa, di sila pasilungun, sabab way kapatut nila. Pasilungun sinallahu ta'ala yung tawin. Hisiw yan. Syabun nasa'a fi ibadatillah. Lumbu bago. Simulig nagtagipon pa Allah ta'ala. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Usog. Mabimbang inatay niya. Mabimbang siya. Hakraw. Mabimbang siya jamaa. Yung kabimbangan niya jamaa mag-ibadat patuhan. Ingan niya magsambahayan. May tayad tutuan. Sabab ka na insambahayan mo isa-isa mo. Hamuk din pahala. Hamuk din karyawan. Inibadat mo jamaa. Hamasjid. Dua riwayat, tinambuk kawan tag 5. Hinambuk kawan tag 7. Hambuk against kawan tag 7. Naintawid to amunato yung kabuhi niya. 5 lamud siya crowd kabayaan sintuhan. Na inummat ini. Di mabaya ha crowd kabayaan sintuhan. Subay ha crowd kabayaan sintaw. Sabab boring sila kuno. Masusa sila kuno. Nanglulunok sila kuno. Bang buko na crowd kabayaan sintaw. Malam malong ng pangatod, malam may pangdungog, malam may lumatay, malam may nanggauta, bang bukon crowd kabayaan sintaw. Kaya nga sabihan, inlialag sintaw yung crowd pag jamaa, kabayaan sintaw. In kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kaya lugpasan kita. Nahunutan, amo yan to. Iniamalan si mga bariman yan.
tut'imut ta'am, magpajamu, magpasaw. Naisim pasawhon nila. Puasin ahli nila, puasin na napakahan nila, lil pukara'i wal masakin. Pa mga pakir, iwan pa mga miskin. Pasawhon nila pagkaon. Aun hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hisiw sintaw na tug sindum kian sukan siya. Yaun harig bay niya. Pangdaig niya. Natug hapdi. Nakabat do sentaw yun. Turayan tuan. Nalungoy rong daw harig bay ko. Nakalayo-layo da. Lamud da tuan. May tamaus-us mo, katawakan mo, kahaturan mo. Injiaman dumatungkaw, iminitan dumatungkaw. Minitan kawaitaan mo yari awon, kawaan yung matun, bang kawri makad do. Na tut'imut ta'am. Nakapakaon siya. Sinridjiki anughara kaniya sinallahu ta'ala, bukun niya isa-isa. Tut'imut ta'am. Pagkaon na miskin, dengan sabab yan. Aun hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam sulam ini. Syarrut ta'am, sangingi pagkaon. Mainkan yung nintula sapi, yung nintula manok, yung ninadubing, yung ninaduba, kata niya una. Yung nintimla Milikan, yung nintimla Arab, yung nintimla Malayo, yung ninkatantan. Sa nyanan siya, syarrut ta'am. Ika sabihan na bagi ni nagdua? Khairut ta'am wa syarrut ta'am. Wa amma syarrut ta'am, ta'amul walima, yud'a ilayha al-aghniya wa tutrakul fuqara wal masakin. Ada pulong niya. Insangi pagkaon, mainkan masarapin pagkaon niya sa kumangi siya, manasing kimang din di makabat pahalain nagdihil. Ni magpakaon way pahala niya. Ta'amul walima, pagkaon ha pagtiaunan. Intia abit maun dayahan sadya. Nakawinim miskin. Bang sayuhun suko nila. Aturan niyo mga tuan. Syarrut ta'am, ta'amul walimah, yud'a ilayha al-aghniya. Sangingi pagkaon natin away pahala. Di dihilan sintuhan pahala. Amo na impagkaon hapagtiaunan. Intiabit mo papagtiaunan pini sadya. Hirayahan. Hirayahan mga tuan. Watatrukul pukara. Si may na, wala na tiabit. Di misan salamun, di misan kumustahon. Immiskin pagkahinila. Yan mga tuan. Hindi ta si Rasul sallallahu alaihi wasallam bukunin katan pagkaon. Nakabakin tao pahala. Sagawa, tuan, nakabak silang sa. Nah. Kita mo tuan.
it'amut ta'am. Pagpakaon-kaon. Harwayad na sabot. Lil fuqara'i wal masakin. Hatau fakir iwan miskin. Indua ini nagbidda-bidda yung mga ulama, panghati. Laong nila, malammat ho na muna miskin fakir. Yung sumunod-sunod na mo miskin. Barhajat na sila karwa. Dahil nga sabab yan, biyaita sinallahu ta'ala, jakat pitir mo, jakat sinsin mo, indirihilan mo, harap madtuparway mo. Aong paiwan nila, unum. Sa inumbul hambuk, iwan sinumbul dua, lil fuqara'i wal masakin. Harap madtu mga tuan. Barakat sa lagu-lagu. Bang miskin yung piyat kaon. Sabab kulang yung kanila. Saing lamayan saing. Di na magtu. Ang pagkaon sindayahan, saing hiruis pa ista, hiruis pa pagduruisan, hiruis pa uno. Mataw din duruisan nila. Ang miskin, saing lamayan saing. Nahununin lamay niya, yadto harayahan. Suway kau makuyag, yan kay mo yung kakanap. Liabay rin kay mo pini, kau sinallahu ta'ala liabayan. Ay mo kawa, bukun sukum. Budget niya. Dahil sabihan, inaagaman na to, takamul, takapul, taawun. Magganap gianam. Magganap gianapi. Magsugpat-sugpati, magtarang-tiarangi, nasakali. Yatun kayo mo ni pagsusugpat. Yatun kayo mo yung paggaganap. May tamutuan di ikadtuan niya. Na yung panghati takato, bukun. Liabay sadya. Tayo manghud na muhaakam. Hamu yan, imbiyay takato taniyo. Sinjunjungan taniyo alayhi salatu wassalam, syarrut ta'am wa khairut ta'am. Jajamuhan, mabarakat. Iwan jajamuhan, sangingi. Impiajamu, dayahan saja. Sinta kapatut, miskin, suku nila. Nahamasa na ito ini. Makaluin miskin. Dahil nga sabab yan na pamarinta sin Islam. Inalupon nila ito para kala. Umbul hambuhuk, pag-akama. Umbul dua, alupon yung problema sin miskin. Ini katu inalupun. Suwain tiap-tiap siulakan. Aun mahasil niya karayawan. Bang siya maingat magtanong siya. Uno-uno yung kaingatan niya, suwain niya hinangun. Di ma-eliminating kamiskin. Sabab pakadalan din Allah Ta'ala. Sa tabangun sila. Miskin niya uning kanya aun bangka sa way makina. Magbugsay-bugsay sa siya. Naganap ituan niyang kay mo ni paggaganap. Aun na bangka niya, aun na makina niya. Sa way paringit niya. Ganap yan na kay mo. Sabi na kamay ni, magganap gyanapi, magsugpat-sugpati, magtarang, tiyarang. Nahisin tawangun, hisiwin mananawang. Ay, ikaw na rin, kung makuyag, ikaw na yung pinisin Tuhan tumawang.
makuyag din mananawang, makuyag din tatawangon. Sabab napakay nila karwaing kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Tayo mangud na mo. Way bihaling ka. Sa di nakita niyo kalingkatan, ba't sabab nagduarwanin atay na to? Wala nakita niyo naghihilas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Imirug kita niyo sinlingkat sin dunya, sindi ini makaibog. Inanggatos person sing kabuhitan niyo, ialop niyo pa dunya. Suway hialop katan pakabayaan sin Allah ta'ala. Apabila kau imalop pakabayaan sin Tuhan, di masya-sya ing katan. Maalop mo kabayaan sin Tuhan. Sarawa bang mutiyay Quran. Ing kabayaan sin Allah ta'ala kimangin na kang. Nakadto na kau pamalummi. Pipian kau sin Tuhan pagkaon marayaw. Pipian kau sin Tuhan paginom marayaw. Pipian kau sin Tuhan singkatan marayaw. Amo na impini kay mo, amo na impini hanabi mo, iwan harasul mo. Nayad timbay tahamu hisin usog marayaw, amo na mabagbuga agama. Uno niya malan niya, et amot taam, magpajamu siya miskin. Aturayan Tuhan. Lagi-lagi maray na isab mabuting bulan haji. Idul Adha. Amo na inin sa haba-haba paghaylaya. Upatadlaw paghaylaya. Sa kalituhan, way naghaylayan tao. Pagsumbay kurban. Yung Rasul sallallahu alaihi wasallam liapay niya ng katantan umat niya. Sakaling kita nyuri misan manglapay. Ti matakad kita nihusin manglap makalapay katutan niyo. Namulan sang katutan niyo Rasul sallallahu alaihi wasallam mangmuri dahi pangutang. Sanda kumanambuk kambing pagpajamukaw. Sabab yung pagsumbay mo kurban, imbulbul, amunin taon simpahala. Bayaranin duko, bayaranin kata, najis din way. Kaya kaun mo penunod. Sa kawa tuan, way makasacrifice, way makatawakal. Sa bang parakala dunya, way lang nabiyakan kuan niya. Adlaw kuan bihay nilong niya kapatan sapi inimanta. Rikul dakula. Salah sila dakula. Hantara sintaw iwan tao na hantara mo iwan sin Tuhan mo. Tuhan. Yamalan nila imagpajam. Kakuyangan sin Allah subhanahu wa ta'ala para kala ini. Bang kakuyangan sin Allah ta'ala wala natuhinang na inlawan sing kuyag astul. Dahil nga sabab yung mga tuan, ayaw kita ni umayno na masana to ini, ya astulanin ng dihil, ya astulanin nagpakaun, ya astulan din piyakaun. Pakaun pa sablaw nga simbiya-biya dahin. Inagisin nagpakaon ni kurasani pag-ilas. Uy, nga tamo siya di pag-ilas. Nalimuman sadya ko kanila. Kurasani pag-ilas. Pinapag-ilasan na ang pakawri kalugpasan. Pangarap na ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tutuhanin hinang si mga tao. Bunga si pag-iman nila, di lemiyo ring agunggungan nila. Maita, kabimbangan nila, yaw na pangdaig nila, yaw na miskin.
kupis na tainga. Kupis pentian. Nakukupis pempikilan. Manahu. Di ko makonsinsihayan. Siningkay mo banlabi-labihan na mga tuan, bunga sim pag-iman, makonsinsiyan tao. Di siya makatug. Kana naman niya. Inya nam niya yaddo. Sa kalihama sa nato, wala niya rakya na naman, ingkya na naman niya yaddo. Sabab in direksyon simpanganal niya dunya, tiyay kuran niya yung kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nauni ni karwa mga tuwan niyang malang sintaon, puwas yung pagkaon, nagpajamu siya pagkaon. Ifsha'us salam. Pag salam kamu. Panalam salam kamu. Nabihan tuwan ni magsalam hansam sa jeban hansa. Dayahan sa jeban dayahan. Indayahan di manala mamiskin. Yari nakita ni Hamasa, piun na sintaon sa lamun. Hinang kagrupo magsalam. Hinang kaadda tamotin magsalam. Hinang nagpupungo tamotin nagsasalam. Kaniya-kaniya na. Rasul sallallahu alaihi wasallam hutbah ni bukun hutbah ayuhan nas. Ya kamu mga anak kapuana. Absus salama bainakum. Pasaplakan yung pagsalam. Ay ikaw magpitaw. Salim ala man arabta wa man lam tarik. Salamain kay ngatan mo yung gulala ni Bandi. Bang man siya Muslim. Ayaw sadya Yahudi ban Nasara. Liana na ikaw sumalam ka nila. Muslim, takagulala ni Banway. Nang pandi ka, tinak sumalam ka nila. Gulalan niya. Kundaya pa tuan, kundaya pa haji, kundaya pa habib. Dahil sabi, anong namasa nato iniwang salamun? Biya, taguri, kimiring, Assalamualaikum. Takiring imbayo, di mabaya, magalo. Turayan tuan. Inlayo. Nakalayo din nga kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Napakain kabayaan sin Tuhan, pakabayaan nila, wala nila piyakay pakabayaan sin Allah Ta'ala. Miskin. Di da pasawhon sin pagkaon. Miskin di da salamon, miskin da sila launa. Salamon sin miskin mangiatay. Si kalaunay, si malam katag, nang lulumi-lumian nato. Ayaw. Di misantuan uyuman. Namulan sangin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato tanu absus salama bainakum. Pasaplakan yung pagsalam. May tain sialam mo na kananam sinlasamu ring Allah Ta'ala. Wala mo na kiarihilan silpun. Sa kiarihilan mo silpun dengan Tuhan. Wassalamu ismun min asma'illah. Insalam ngan sin Allah Ta'ala. Ngan sin maha suci maha tinggi. Liapalmu, kiadtumu kaniya. Dahil nga sabab yan, ang beta kato taniw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amok masa. Di matungin amok kusog, si malam kaniya. Inagi, Assalamualaikum. Siya bagsin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daw nainyad to hangpo. Hangpo karangawan. Assalamualaikum.
Aun na isabdi matun. Si malam. Assalamualaikum warahmatullah. Siya magsin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inya tulong niya kauhaan. Kauhaan uno. Kauhaan karayawan. Isi magdihil. Nabi bukun Allah subhanahu wa ta'ala. Sakali Tuhan di mabayak dihilan. Saukat miskin si malam kaniyari misan alupon. Saukat mangiuso. Saukat aun lummi. Turayan mga tuan. Aunay sabsimud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siya magsinjunjungan alayhi salatu wassalam. Inyad tulong niya katluan. Pula-pula mo. Katluan mo. Katluan karayawan. Dahil din. Hulog ng langit bukom. Nasa kalinti takaran na to amod to. Minallah. Dahil hamahasot si mahatinggi. Amo yan ang kagunahan na to. Di na to nakagunahan hindi nga tao. Sabab nagambulda ng tao. Kaniya lang ng mataw din kamo tiyo-tiyo. Sing kami pembinsa na din kaniya. Sing kami penhusa din kaniya. Turayan tuan. Nagbista yung tao sininang niya. Sinaunda magbibista. Na. Aunay sabsimud si malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Siyang bagsinjunjungan alayhi salatu wassalam. Ninyad tulong niya arbaun. Kapatan. Wala kapatan karayawan. Dailin min Allah. Dahil nga mahasuci mahatinggi. Nah, amo yan tuanin niya amalan si mga tao takaimat. Umbulang buong nagpadam. Umbul dua nanalam salam. Naing salam ang natulan. Sumalam in nagpapanaw hanaglilingkod kelabayan niya. Sumalamin taas hataas sa sakatan salamun nin nagpapanaw. Sa kalibaliskat amin nagpapanaw sumalam sinyaw na taas sa sakatan. Assalamualaikum. Sumalam inataas sa sakatan hanagpapanaw. Pula-pula mundayaw. Sumalamin dumatung nga karatungan. Sumalamin bata-bata atau maas. Tulayan doon. Yan. In bunga simpag-iman. Di magpitaw. Gulalan di. Assalamualaikum. Pero ngunin mata. Waalaikumsalam. Buko nila sambag niya. Nakikita niyo na ino. May tanarihan yung pakaradyaan na to. Bukon kita niyo ang procedure kabayaan sintuhan. Naghinang kita niyo atulan kabayaan na to. Hinatulan kabayaan na to. Mataw do posisyon. Misan inatulan kabayaan sintuhan ini. Mataw din oposisyon. Turayan tuan. Napila na. Sa ussalam. Dua na. Amo yan niya amalan si mga tao. Bariman. Bunga si pag-iman nila. Yamalan nila yung duwain. Ini katu. Wasallu wan nasu niyam. Sambahayang kau tahajud. Amin na haluk ng tao.
Tahajud dum-dum. Bukan na bulan Ramadan saja dum-dum tahajud. Na Tuhan, nagtatahajud din tao kataan-taan bihawon. Muslim iwan bukun Muslim. Sa bukun pagtahajud kabayaan sin Tuhan. Amoy ini pagtatahajuran. Magbati, magtahajud dunay ini. Amin pagtahajud, hindo kanila sing kanabihan iwan karasulan, in kahinapusan, alayhi salatu wassalam nagindo, biyanin hantang sing pagtahajud, way na maingat. Wasallu wan nasun ya. Sambahayang kamu sindum tahajud haluk-halukan ng tao. Aturayan Tuhan. Magbalik kita niyong pasalam. Hamuk masahin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakabait ang mga sahabat niya. La tadkhuluna al-jannah. Di kamu makasud-surga. Ang patuan, inyari dunya ini, piyag kakahararan nila yung surga iwan nalka. Wairun mabaya panalka, pasulwa kataan. Mangiusog, pasulwa da. Marayaw usog, pasulwa da. Nagihinang mangi, pasulwa da. Nagihinang marayaw, pasulwa da. Uy, na isun yung panalka. Nahari na maakading katutan niyo. Sabab, aon, pipapahinang. Aon ipapahinang sintag surga. Kalu-kalu mga kampung ng surga, napasuron niya na yung kampung niya kataan. Pasuron niya na yung bagay niya kataan. Allahu Ta'ala, way kapag kampung, way pagbagay. Hisiyusin na kamit, nakadawhat sing kabayaan, sinatulan niya unsya. Dahil nga sa mabiyaning pamung si mga sahabat, indun niya nilang nari kapagulaan. Bang bukun sawab sinaun piyahapit sin Allahu Ta'ala ri kapagulaan. Maita, kita nila yung kalingukan. Malengkan bukul lingog biya si masa na ito. Bak nangakaabot si masa na ito ini. Lagwin pamung nila. Impamung nila rin kapag hulanin dunya wang bukon sa babaw ni pakawasin Allah subhanahu wa ta'ala. Imano siya biyahon agad na kita niyo mabaya na magula diya dunya. Sebab kaya na naman nila yung sarap pagulaan diya dunya. Marayaw pagpasyalan kuno, marayaw pagkaunan, marayaw astagpro. Bukon marayaw. Aw na pagkaunan, narana pa hospital. Aw na pagkaunan, natuloy na. Sana siya put. Sabab di matong ng pagkantaan. Aturayan Tuhan. Nah, unim beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yadto na di kamo makasudsuwa. Sahingga agarun niyo ini. La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Sehingga mahinang kamu beriman sa bulan. Biadin iman sa bulan. Tasdikun bil qalb. Wa iqrarun bil lisan. Wa amalun bil arkan. Tuwin na sabot. Tasdi kalom sinatay. Hilapal sindila. Pag-anggaw taan singgin hawabaran. In papaamalan sin Allah Ta'ala. Nasa kaliniamalan sin tawiyaon. Pagkaon, pag-inom, pagpasyal, pagbadyo, pagkatantan. Magkita simprumo. Harap matupay kad langit patuoy pampalawa.
Impro mo rin hatuhan niya rin, misan niya kaingatan, pro mo ibang bukol. Amin pro mo sintao, pro mo pagkaon, pro mo pag-inom, pro mo wadyo katanta ni katugila niya. Sa wabdo po na ninini. Hindi hatuhan din niya kaingatan, uwa lang ng pro mo. Hindi may talong na, pro mo rin hatuhan. Astagfirullah. Mga tuan, pro mo sa sakatan, matupahigad langitan sipat, yung kaingatan niya. Sumakat. Na yung sasakatan mo rin niya doon niya harap pakubol. Dahil nga kubol harap pamaksar. Patay tayan. Pakataan ang pakamakadagpakmado. Aon na kayan sa sakatan na to. Unin niya karap mo yan, pro mo yan. Natuan. Ang pagka-serious na ito, mag-aaram. Bukun kalalangan. Kaya sabihan, sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum, nauno, mabaya ka kamu, tunyukan ko, baitaan ko. Ala unabbiukum, mabaya ka kamu, baitaan ko. Ala syai'in, maun pauno-uno na. Ija fa'altumuhu tahabbtum. Pabila niyo yan hinango ninununo yan. Di kamu bayaan magambulda. Wala doon kanuin dua. Al-baghda'u wal-hasad. Di kamu bayaan magigil. Di na kamu bayaan magjangki. Di kamu bayaan magilwala. Nasa kalibiyaw tuan, dabba ilayna da'ul umam man qablana. Imanud na, sintimatahay na, imanud. Dabba ilaykum da'ul umam man kana qablakum. Imanud na maun kaniyo. Maingkan tiyatahayan na. Sa imanud na. Yanuran na kamu. Sinsakit sinummat na kauna. Kiyugdan sila sinsakit doa. Nalusong sila kataan. Uning sakit doa yan. Al-hasadu wal-bagda. Simub na yung tao magigil ang magjangki. Simub pa yung tao nagbanta. Nagbabantay na laumbay. Nagbabantay magtay anak. Hindi na magbanta nagtutunan. Nagbabantay magkampong. Nagbabantay ng ka-organisasyon. Ito na yan doon. Naunang beta si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maigin niya ito katantaan. Maiging pagigil, maiging pagbanta, maig katantaan. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Bang niwa karon, di kamu bayaan sin. Ing kabayaan niyo magkasilasa. Nauno yan. Absus salama bainakum. Patauran niyo sa diyang pagsalam. Kabayaan sin Tuhan bukon pagsalam politik. Bukon pagsalami pangabuto. Bukon ipagsalam ang pakwanulong na maraw kasundahan ng tao yan. Sa pagsalam tuod, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Absus salama bainakum. Pasaplakan niyo ito. Ay kamulisuan. Sa bang kamulisuan, kihapaan kamu iblis, gantian simpag igil ang pagjangki. Misan in nagsalam, inna nalam nangingigilin siya alam. Amo ba? Yan mga tuwan. Na, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanay kudeng kato, tanyo kaya way tayong kataan. Way nalipas. Kaya way ta,
Maita, piyabaita kanya sinallahu ta'ala kataan. Ma farratna fil kitabi min syai'. Paman sinallahu ta'ala. In halawm sing Quran yan, way nalipas. Kiyabaita katantan. Yung pakaradyaan si manusia. Banglaw mo way kiyabaita, way mo pa napangadji. At awamisan mo napangadji, wala mo pa iabutan. Mahasot si mahating ginin na may tak. Ma farratna fil kitab min syai'. Way nalipas. Hang sulag ununo kiyabaita inim marayaw inim mani. Isin nagbaita, junjungan tani walay salatu wassalam. Na. Mumusun na to inatay na to. Mumusun na to inakal na to. Mumusun na to inanggaw tabaran na to. Papagmumus kabayaan sin Allah Ta'ala. Supaya na to mamumusin anak kapu taniyo. Hakabayaan si mahasot si mahating. Amo yan mga tuwang. Na yadto ni amalan si mga uno. Nabang mahinangin yadto. Nagpakaun siya. Nanalam-salam siya. Si mamahayang siya sindum. Siya kalipasan tahajud. Nagtatahajud siya. Nanalam-salam siya. Pasurun siya sintuhan. Sulka. Bisalam. Halawm ka sa dahitra. Lawng singkay manan imbisalam. Imbisalam ini. Pasurun siya sintuhan. Halawm ka sa jahitraan, way napag-isab ka niya. Rayan doon. Mayta, way narani nagsagga. Di siya mabaya magsagga. Misanaon sumagga, way nasagga niya. Amo yan mga tuwan hindi ayaw. Nain kita niyo bihaon, mga tuwan yari kita niyo hamasa. Dugay ngin hibal si manusia. Hibal pasin kataan. Sinyong beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kiajujan au matnakaw na rin katutan hasabab sinsi hasabab sin kawasa hasabab sin lingkat na mangin sabab betu bieta au ganti ini kasanya na umat ini turah para yaw nila din pag-iman nila. Parayaon nila sa diyem panawid nila. Parayaon nila sa diyem pangagad nila hasara niyo kay sinallahu ta'ala. Intuyad tuwang nila iagad yung kabayaan sintuhan. Pasanyangon kita niyo sinallahu ta'ala sanyang temporary ring dia dunya sa wabukon pagulaan. Makapin na to. Imurol din kato taniyo pasanyangon da sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na mura-murahan mga tuan. Tub-tub na rin to. May abutin waktu na to, salam doa na mo. Ha mga anak kapo na mo, kata nabutan sin. Pagpamahalaya kini, nas'alallah subhanahu wa ta'ala, at tawfiqa was sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faijin, wa an yaj'alana minal ladina yastami'una al-qawla, fayattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqa, warjukna ittiba'ah. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.